tubahaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Igihugu cya Brazil ntigikwiye kubahirwa gusa amagana y'abakinnyi cyohereza i Burayi buri mwaka, ahubwo n'imiterere y'umupira w'amaguru muri rusange shampiyona ikomeye. Obrigado Brasil kubwo kwerekana ko ruhago iteye imbere itari Burayi gusa. Brazil ifite ibintu byose umupira ukeneye: amateka, urukundo rwa ruhago, abafana, amamiliyoni, ibikorwa remezo, amarero y'abana, ikinyenzi kurusha ibindi, impano zitabarika muri ruhago, amatsinda y'igikombe cy'isi cy'amaklub muri USA, harimo abakinnyi 117 bakomoka muri Brazil. Ibindi bihugu bikurikira Brazil kugiramo abakinnyi benshi: n'Ubutaliyani bwari bufite 35 bonyine, n'Ubudage bwari bufite 34. Abanyabrazil ni bamwe mu bakinnyi beza ku isi kandi bari mu makipe meza ku isi. Impamvu yonyine amakipe yo muri Brazil atagumana abakinnyi bayo beza n'amafaranga y'abanyaburayi atagira ingano. Muri mamatwi imvugo nka ikipe yose yo muri Brazil yakina Premier League yahita imanuka, cyangwa se bashyire muri UEFA Champions League baba banyuma mu matsinda yewe n'inyuma ya Stamgras. Imvugo yo kwishongora ariko idafite ikishingiyeho. Umva ibimenyetso bifatika: amakipe ane yahagarariye Brazil mu gikombe cy'isi yose hamwe afite agaciro kangana na miliyoni 715 z'amayero. Inter de Milan yo mu Butaliyani yonyine ifite agaciro ka miliyoni 759, irarusha agaciro amakipe ane navuze haruguru uyahurije hamwe. Inter de Milan kandi ikubye inshuro 9 agaciro ka Fluminense niyo yasezereye Inter Milan. Chelsea ifite agaciro kajya gukuba kabiri agaciro k'amakipe ane yahagarariye Brazil. Muribuka ko Flamengo yatsinze Chelsea 3-1. Paris Saint-Germain nayo ijya gukuba kabiri agaciro k'amakipe ane ya Brazil, nayo yatsinzwe na Botafogo 1-0. ni ukuvuga ko amakipe yo muri Brazil yatsinze Paris Saint-Germain, Chelsea na Inter Milan. Agaciro k'amafaranga yose ahembwa amakipe muri UEFA Champions League ni miliyari 2,500,000 z'amayero. Paris Saint-Germain yonyine yahembwe miliyoni 150 z'amayero nyuma yo gutwara Champions League. Ikipe itwaye shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bwongereza ihembwa hafi miliyoni 230 z'amayero. Amakipe ya Premier League yagabanye nibura miliyari 7 z'amayero mu mwaka w'imikino ushize. Ngaho rero shyira amakipe ya Brazil muri Champions League y'Iburayi uko ameze, uyaha amafaranga ya Champions League nayo muri Premier League, urebe uko jogo bonito ikinwa. Niba hari isomo rimwe twigishijwe n'igikombe cy'isi cy'amaklub, ntuzigere na rimwe usuzugura umupira wa Brazil. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Kuki abanyamerika bita ruhago soccer, inyamara isi yose isigaye ikayita football? Reka mbakopeze, si ikosa ry'abanyamerika, yewe iri zina si ry'abanyamerika. Ruhago tuzi uyu munsi yatangiye mu 1863 mu Bwongereza, ubwo ishyirahamwe rya FA ryari rimaze gushingwa. Ryanditse amategeko ya mbere ya ruhago. Muri icyo gihe hari undi mukino wajyaga gusa na ruhago wari waramaze kumenyekana mu Bwongereza, rugby football. Bityo rero mu gutandukanya ruhago na rugby, ruhago bayise Association Football, bayitirira rya shyirahamwe rya FA Football Association. Ubwo rero habaho rugby football na Association Football. Kuko rero iyi mikino yombi yakinishwaga amaguru, yakinwaga cyane muri za kaminuza. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Oxford bahimbye amazina y'impine, maze rugby football bayita raga. Hanyuma umupira w'amaguru ruhago witwaga Association Football bawita asoka. Hanyuma imyaka 10 asoka riza koroshywa bavuga soccer. Aya mazina yose yagumyeho ari utubyiniriro. Hagati mu kinyejana cya 20 ruhago yaje gukundwa no kumenyekana cyane, hanyuma iza kwigarurira burundu izina rya football. Ariko football rimenyekana cyane mu Bwongereza. Hanyuma muri Amerika mu mpera z'ikinyejana cya 19 hari undi mukino ukinishwa amaguru waje kwaduka, Gridiron football, uyu munsi uzwi nka American football. Uyu mukino wari nk'imvange ya rugby football na Association Football. Iyi mikino yombi yari yaramaze kugera muri Amerika. Gusa Gridiron football yahise ikundwa ndetse iramenyekana cyane ku buryo
abanyamerika bahise bayita football gusa, izina rigenda uko. Bityo rero ishyirahamwe rya ruhago muri Amerika, ruhago iyacu n'abamesi, the United States Football Association, mu 1945 baje guhindura izina ry'umukino wa ruhago kuko ryari ryaratwawe football, bahitamo gukoresha agatazirano k'abongereza soccer. Kandi koko muri icyo gihe abongereza benshi bari bakirikoresha nka sirno cyangwa se agatazirano ka football mu gusobanura ruhago. Iminsi iricuma kugera muri za 70 nibwo abongereza bakangutse basanga ruhago izwi nka soccer muri Amerika, bikanga ko rishobora kuba ari izina ribi cyangwa se risobanura ikintu kitari cyiza muri Amerika. Bafata ingamba ryo kwibagiza izina soccer no kurica burundu i Burayi. Uyu munsi abongereza nibo bambere ku isi barakara iyo ruhago yiswe soccer. Inyamara iri jambo ryarahimbiwe muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza. Muri Amerika football si ruhago. Football ni umukino w'abakunda benshi, ruhago bayita soccer. Ni amakuru yo hanze y'ikibuga. Mbere gato y'umukino wahuje Chelsea na Fluminense muri MetLife Stadium muri kimwe cya kabiri kirangiza, ahari wumvisha interuro let's get ready to rumble, nko kuvuga ngo twitegure kwisurana. Iyo ni interuro n'ijwi ry'umunyabigwi Michael Barfor, umukambwe w'imyaka 80 watangiye gukorera akayabo k'amadolari kubera interuro kuva muri 1992. Bivugwa ko igihe cyose abumbuye umunwa akavuga let's get ready to rumble, Michael Barfor aba yinjira hagati $25,000 n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Michael Barfor ni ring announcer cyangwa se umushyushyarugamba muri ring ya WWE, imikino y'abanyamerika yo gukirana izwi nka wrestling cyangwa se catch. Amagambo aryoshye avuga atangaza amazina y'indwanyi zigiye gukirana muri arena yuzuye abafana, byamuhaye igikundiro muri kariyeri ye yose yo kuvuga mazemo imyaka irenga 40. Yasoza rero mbere yo kwisimbanyi bitangira guterana nibwo ahanika ijwi agira ati let's get ready to rumble. Muri 2019 nibwo Michael Barfor yinjijwe mu cyumba cy'abanyabigwi mpuzamahanga muri sport, International Sports Hall of Fame, uwamenyereye akanyenyeri ntajya gahaga. Sako muri ring gusa ku myaka 80, Michael Barfor arimo gushakira akanyenyeri no muri ruhago. N'amakuru hanze y'ikibuga, nitwa Lorenzo Christian Musangamfura iyi